Yes, Idol Joan, maragsakan ni Councilor-elect John Bads Agbayani Jr. iti Vintar Ilocos Norte, aga po iti panakay salakan, dagitay ni stranded nga pitong individual iti Biskak River iti sang rabi, gapot pigla pinagdakkel iti iti Carayan. Segon kini Konsal Agbayani, nakita na nga ada iti silaw nga flashlight iti Carayan. Isut gapo na nga napanda tinututukan Idol Joan, aging ganang responde, pwede pa nakabagi iti BFP kenti MDRM, nga napanang rescue, kadagita pito ng stranded iti Carayan. Kunani Konsal Agbayani, imbaglagit din ito nakita ito, itabigas na kita saan, nga mariskot biyak, dagita na pan nagkalap, iti dayta nga lugar. Pasit, itinuman tayo, kini Apo Councilor-elect Jen Agbayani. Sir, kasano nga napasamak na ito iya panaki-stranded? Dagita iya pitong individual, iti Biskak River nga abay, di pagkengan nyo? Sarili namin around 8 p.m. So, ada kami ito balay ni, kasi ligmet lang i-jay, sinag-stranded yan di 7 nga kayan tayo. So, makikita niya ang flashlight. So napilay kakadwa kitain tayo man, taga mapasama. So, ada 7 nga taga-barangay uno nga panadaga sa asarda. Yung apan nagtudo, ang damit ang mga dagos na dumakiligay danume, so handa nakasuglin. So, DJ pagsampit niya, damit DJ BFP tayo and MDRM mo, so it's a group effort po. DJ fast nga response di rescue tayo kahit agyaman kami nga agadajayan. So, kamlawak DJ Hedda ni Sir Edison, DJ BFP ken ni Sir Almon, di MDRM mo, di quick response di rescue tayo. So, DJ 7 nga kailan tayo is na rescue. Yan ka-block net DJ MMDR mo nga rescue nga ni Renzi Biernes nga isuti nag-cross pag numadanon da. So, nag-cross da, ada bitbit da nga life jacket. So, DJ Tinesa nga reason nga nakasuglida. So, naglangoy da pa-cross. So, da kami di baba, da kami DJ nga together with the BFP, da kami DJ nagkuyod. So, nagpigsa Jay talaga ayos ka na. Nagpigsa ti current. So DJ team isang very midi baka maanod da. So, alaling iti rescue tayo. So, amo din ito Brian da. So, in God's grace, na-rescue namin. Because nung yung nakita Jay headlight, iti silaw da malamang kanyo na. Well, kasi matitil nito yan, nadumiti tayo dyan. So, kung napapantay kita yun tayo. Sir, kada ito yung Philippines election kasi napindating na sa turnout iti vote show, top 4 kayo. So, mensahe kayo kada taga Vintar, nga nagsapot pala kayo siya pala kayo. Independent still, pumasok kayo iti number 4 iti election. Well, sir, ako, yamanak, suporta ti kayan tayo. So, determinate panalo kay isang nga for myself that far away kay yan. So, kung anak marami tayo, may tulong tayo kahit shooting Brian tayo. Sir, by profession kahit masaka yung nurse, so alam mo din, ito possible at ang measures ng tayo, i-share iti LGU, iti Vintar. As a nurse, siyempre, mental health. That's the main concern. Then, siyempre, i-asalig tayo ti healthcare, ti sursurong, yung ihan maunay madagnanon ti healthcare. So DJ Timesa yan. Second, dito rescue. Siyempre importante dito di safety ti tattao. So that may isang kastakti mabalin nga improve tayo. Ano may pinaka-encourage ka daw siya ng simrag iti politika? Actually, it's I consulted with my parents kung pagtarayak. So mga bayad kami tulong tita tao. So I think this is the time to help others is pagtaray tayo tapos adaluti matulungan tayo kayan tayo. So nag-enjoy siya kada election? When marigat niya mayat. Enjoy. Sir, any message ka rin taga Vintar sa? Ano ito'y panagtuyo akas sa
ang Vintar iti Ilocos Norte by Monday kita mawakan iti Konsyal Buds Agbayani. To our area na po kitulong tayo no at may tulong ko in the municipality of Vintar ket pagsasalitaan pagsinulungan no and agyaman at na DJ Trasyo and no anak masapol no kaya tayo di sulat di ibratay na. Okay, Idol Joan ni Councilor-elect John Buds Agbayani. Ito'y panang istoryanan, no kasano, iti panaki-rescue, ito'y pitong residente, ken, ito'y panagtunan to kas konsal iti ili. Ni John Buds Agbayani, Idol John, kat nag-independent candidate, ito'y eleksyon, ngayon top 4 isuna, may kapat iti kato na botos sa gabo nga nagyaman kalay kailan at Vintar anang sa puting kwa na may isang RN so na Idol Joan actually dapat state board na ngam hanakay iti at trabaho abroad kayat na tagserbi iti Vintar Ilocos Norte ti amana kita may isang abogado nga retired nga diyan iti PCG ijay Malacanang imitan kahit dapat tagserbi iti Vintar Ilocos Norte sabay di amin ita man kablawan Idol Joan dagiti taga Vintar dati mother na apo na kay ayat ni mother na nga nakamonitor iti IFM gayam Idol Joan ni Mrs. Elsa Rivera Agbayani kasama ten dagiti kakadwa dijay ni Miss Anita Tunak ni Miss Lydia Prudencio ni Miss Evina Duque dagiti Idol Joan dagiti avid listeners iti IFM News iti Vintar Ilocos Norte. Actually, ito no malam, aldaw, adalati victory party ni Apo Buds Agbayani kaya ag-invitar ta nagparty na kanot baka, Idol Joan. So ngayon, aus na, ngayon ito kano makiragragsak, ito'y victory party na iti Jaton, Vintar Ilocos Norte. Damak palang manibot iti Vintar, Idol Dennis Alipio, Tatak, Aramen. Idol Dennis? Yes, Idol Joan. Di ka tipon dahil di barangay Jaton. At the farm day dyan, Idol Joan, ngayon taga-barang, iti sentro dala siriglang dati Vintar Academy, iti pag-aptay nga da ni Konsala Buds Agbayani, Idol Joan. Isumod lang sigud nga nakita dagiti na-rescue kumusta damutan dagiti pito, Idol Dennis. Kan anatin napananda nga lugar? Jimit lang karayan na pandagayan dati asar ko na dati agalat dati mandang kalap Idol Joan ket nagsilaw da dati pasla kuti-kuti nadlaw ni Apo Konsel ta dati balay na makikita mi jay karayan isong kinita na ay dagayam na stranded ta bigla nga di makkal tinanong ti karayan idi sumang atdan Idol Joan. When imbag lang enta damot dagiti nakaantabay nga rescuer idi kuang di pa nagbalasyo dagat nakita nga organ video talaga nga nagpigsa na apres jedanom. Wang nga di sunga alisto iti pa nagresponde iti NDRM ken ti BFP sunga naisalakan na rescue dagitay na stranded iti karayan Idol Joan. Paben iti pa nang tulong matlang nga po Konsal Buds Agbayani. Wen tatak lang mo't nga mga deto inagan na Idol Dennis. And congratulations to you. Buds nakuha independent ka sa ruwen kung na imbagman na mamot independent di ba nga makastrike iti kasak ka nga to actually may kapat iso na iti nga kadon ti votos iti kinakonsihal iti Vintar Ilocos Norte. Once again kablawan taman dagitay ti pamilya na Idol Joan nga ni Ma'am Elsa Rivera Agbayani ni Datona Lydia Prudencio kini Evin Duque nga dagitay avid listener tay agaltirabi ba papawasa ni Idol Gina B. So nga mahilig dat IFM News dagitoy natatainganen SC na Idol Joan nga mahilig pa lang team music continues itikakal daw. Damag pa lang manibod ti Vintar Ilocos Norte Idol Dennis Alipio Tatak Aramen. IFM News. IFM News. IFM.